Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza kugeza amagingo ya FRDC isoje imyitozo ikomeye ndetse n'imyiteguro ya nyuma yo kugira ngo berekeze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Biro bikaba bijyanye bikomeye n'ibikomeje kugenda biba ni ibikozwe kandi nyuma yuko ari raporo militeri yamaze gushyikirizwa jeudi igaragaza ibiri kugenda bikorwa n'intare za Sarambwe. Biro bikaba bishimangira bikomeye bijyanye n'imyiteguro y'imirwano. Turababwira offensive majere dispositif tactique artillerie infanterie mécanisée reconnaissance aérienne unité borende coordination interarmée position stratégique logistique opérationnelle état-major avance mission de renseignement ndetse na unité de reconnaissance ndetse na contre offensive planifiée. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu bikurikiranira hafi uri buze kutubwira byinshi kubikomeje kugenda bigaragara. Ariko mbere uko turebera hamwe tukareba ibijyanye na strategie uburyo ihagaze ndetse na organisation opérationnelle, reka tubanze tubabwira ibijyanye n'imyiteguro FARDC tuze n'abatubwira ibindi birenze kuri ibingi bitwagerageje gukusanya mu makuru twakuye mu bantu baduha amakuru bari mu bice bitandukanye. Amakuru haragaragaza ko kuva ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda 2025 imirwano yongeye gufata intera mu duce twahitwa Canzikiro ndetse n'ahitwa Nkambi muri groupement ya Kisimba muri segiteri ya Wanyanga. Ibitangazo ryasohotse ryiswe terrorisme zone de défense coordination des forces yashyizwe agaragara ikisangani ku igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda rirekana uburyo M23 yakajije ibitero bihonyora uburenganzira bwa CCRF yasinyiwe Washington ndetse n'amasezerano yiswe Declaration de Doha. Ritangazo ryahise rihinduka ordre d'opération buryo ubukuru bw'ubuyobozi bwa FARDC kuva icyo gihe Major General yatangiye gutegura urugamba rufatika. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara kuva kuzatangiye kugaragara mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere kwigenekerezo rya 22 mu nama yabereye Kisangani ya General de Commanda ya terrorisme zone de la défense yashyizweho poste de commandement avance kugira ngo bahuze ibikorwa byose bya gisirikare. Uyu PCI ni wowe wagennye ibi bikurikira harimo mission en place des unités de infanterie mécanisée mu mirenge yitwa Bunyakiri ahitwa Warikari kugira ngo hafungwe inzira zose zishobora gukoreshwa n'umwanzi. Hari kandi deployement d'artillerie lourde yaho bivuga ko bazanye mortier 120 mm Bosier de 30 mu misozi ya Karehe ndetse na Minembwe. Hari kandi reconnaissance aérienne zakozwe za drone n'indege z'intambara za Sukhoi 25. Hari kandi force spéciale igizwe na unité de commando bataillon des rangers zahawe mission de pénétration mu duce twa Masisiro mu nkengero za Rucuru. FARDC yashyizeho uburyo bw'imitwe mu buryo ubukurikira. Hari infantry regale zatangiye kugenda zigaragara mu buryo bwa attaque indirecte bagamije gusenya position defensive za M23 mu misozi itandukanye. Kugeza ubu kandi ari gutegurwa infantry mécanisée ifite véhicule blindé regale n'imodoka za IPC cyase armored personal carriers zikaba rero zitegura kwinjira mu nzira zitandukanye by'umwihariko muri Mwiso. Hari kandi artillerie lourde zikoreshwa muri stratégie tir de saturation kugira ngo zisenye ibirindiro by'umwanzi bitarimo abantu benshi nkuko bigenda bigaragara. Kugeza ubu biravuga ko ari gukorwa aviation militaire izaba ifite mission ya couverture aérienne ndetse na frappe chirurgicale mu gihe cy'amasaha iri imbere. Bikaba bivuga ko intambara iri buze kuza gukomera. Biravugwa kandi biremezwa ko hari force spéciale ziri gukora opération de reconnaissance et sabotage imbere y'ibirindiro bya 23 kugira ngo zinjire mu miyoboro y'urugamba mu buryo budasanzwe bafashe kandi logistique gukorwa. Kuko rero amategeko y'igisirikare abivuga logistique était la clé de la victoire
ngari ya FARDC yamaze gutegura ibikurikira. Hari base avance de reterverement ibukavu ndetse na Busake hagomba kuraswa hakoreshejwe indege. Hari kandi champ de approvisionnement y'ibiribwa, ration de combat, ibikoresho munition de 7.62 mm SET 12.7 mm ndetse na essence mazutu, bikaba byose bigomba gukenerwa byamaze kuzanwa. Hari kandi soutien sanitaire, hateguwe unité médicale de compagnie hôpital mobile equipe chirurgicale mu bice bya Goma ndetse na Bukavu. Hari kandi communication militaire iri gukoreshwa na réseau sécurisé hamwe n'ikoranabuhanga. Hari unité de guerre électronique bizatangiye kuba byagaragara ko bari kumviriza ikoranabuhanga rikomeye riri gukoreshwa n'uruhande rwa Sarambwe nkuko amakuru adushyikira bigaragara. Nkuko bivugwa kuri ubu rero morale des troupes était soutenu plus important que le nombre des armées. FARDC yakajije imyitozo n'amasomo kuri ku basoda, buri mutwe wahawe ordre de mission créé kandi abasirikare basabwe discipline de fait kugira ngo bakore ibikorwa byabo kandi neza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku isi ya 12 za mu gitondo bikaba rero byagaragaye ko ari gukorwa preparation de terrari, amasasu y'imbunda zikomeye yo mu bwoko bwa terrari rudre, izikaba izimbunda zatangiye kuba zagezwa mu bice bitandukanye by'umwihariko mu bice byitwa Cankinziko n'ahitwa Nkambi. Hari kandi attaque de infantry, abacanshuro b'amabatayo de infantry bazatera imbere ku murongo wa mbere. Hari kandi soutien allié rapproché, indege za FARDC zikaba ziri kugenda hejuru y'ibice bitandukanye mu mirongo y'umwanzi zikora frappe de précision. Hari kandi mu wavre de insecrement infantry mécanisée izafunga inzira zose ziva mu misozi ya Masizigana Irucuru. Hari kandi exploitation de la place, nyuma yo gucamo hagati ya FARDC bazohereza unité blindée kugira ngo zisenye burundu centre de commandement za M23. Ibi byose rero bikaba bikozwe mu gihe FARDC ivuga ko hari provocation répétée zarenze ku masezerano ya Doha na Washington. Kubera iyo mpamvu FARDC yamenyesheje abahuza b'abanyamerika n'abanyakatari ko bagiye gukora icyo bise de sommaire et lever la droit de reporter avec l'égard et détermination nkuko babitangaza. Iyi nkuru ikaba igaragaza ko FARDC igeze mu rwego rwo kudakomeza kwihanganira provocation de l'ennemi. Kuva kuri uyu wa mbere bakaba rero bateganya gukora ibidasanzwe bizwi nka offensive majeure ndetse na coordination interarmée avec contre-offensive planifiée. Ibi rero byose nibikomeje kugenda bigaragaza uburyo imirwano ikomeye yamaze kwitegurwa biri gutuma abaturage benshi batangira kuzinga bagahunga. Reka twakira umutama tubwire n'ibindi. Zikaba harimo n'iz'ubutasi zigaragaye mu kirere n'ubundi cyo mu misozi miremire y'Umurenge. Bigaragara neza yuko rwose umutwe wa M23 uri gutatwa byo ku rwego rwo hejuru, ndavuga gutatwa na FARDC n'abambari bayo barimo cyane cyane ingabo z'u Burundi n'abacancuro. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Shanje n'ahitwa Kigongo aho bitangazwa kuri bari gutegurirwa ibidasanzwe. Turabwira neutralisation des raisons ennemies, turebera hamwe sécurisation du front nord, turebe ibijyanye n'ibikugenda bigaragara kuri API aussi FARDC. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na cribotage cyangwa se décryptage iri kugenda yibonekeza. Turabwira ibikorera kuri centre de commandement avance, turebera hamwe ibijyanye na opération de barrage. Turabwira surveillance électronique, turebera hamwe guerre des transmissions, turebe ko bihagaze. Turibuze kandi kubabwira ibiri kugenda byibonekeza bijyanye n'ikoranabuhanga mu gisirikare. Turaza kandi kubabwira raporo militaire imaze kujyanwa muri GD bijyanye n'amakuru akomeje kugenda yandikwa y'ibiri kugenda biba. Mutamurasi kutubwira ko mu bice bya Mwenga bizifashe gute na za Walungu. Mu bice bya Mwenga na Walungu akomeje kugenda hagaragara icyitwa udutero shumakarabutaka ndetse imirwano ikomeye cyane igenda iberamo. Mu by'ukuri navuga ibitendo bibi cyane hagati ya FARDC ndetse na M23, ariko FARDC cyane igakomeza gusunikira
kuri front line ku mirongo ya mbere y'urugamba abawazarendo ku rwego rwo hejuru. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na théâtre des opérations ahantu ndetse n'igihe turebera hamwe amayeri n'ibikoresho mwaye et technique utilisé. Turaza kandi kureba ibizabonetse les résultats de l'opération. Turaza kandi kujya mu basusanguzi tubabwire analyse tactique et stratégique. Turaza kandi no kurabira hamwe ibiri kugenda biboneka. Tugiye kandi kuba tujya no mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu biri gutangazwa Kisekedi Chilombo mu ruzinduko yarutsemo i Pretoria muri Afrika y'Epfo yaba yarahuye na Joseph Kabila Kabange bakaganira ku ngingo zikomeye zirebana n'ibiri kubera muri iki gihugu. Turaza kandi no kwinjira ku bijyanye nuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwita AFC ibyihebe igaragaza iki giye gukora. Turaza kurebera hamwe imyiteguro ikomeye y'isi ikorwa ndetse nuko ibintu bihagaze kugeza ubu, aho benshi mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko kuri imyiteguro ikomeye igeze ku munota wa nyuma kugira ngo imirwano yongere ibe ndetse batesha agaciro burundu ibiganiro bimaze iminsi ibiri Doha, nyuma yuko noneho batangiye kwita uyu mutwe ko ari ibyihebe bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigaragara. Ni mu gihe kandi bari gusaba abasirikare bavuga ko baba barinjijwe mu ntare za Sarambwe ku nguvu ko bagomba kurasa uyu mutwe. Biraza kugenda gute? Ni igiki tugomba kwitega? Ibi byose rero twamaze kubona icyo abasasanguzi batangaza kuri izi ngingo. Nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Huro dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi. Mutama tuyaherehe. Reka amakuru tuyatangirire cyane cyane muri iyi Uvira. Ngo nari narangije kuguhereza ubutumwa mu misozi ikikije Uvira ndetse no mu misozi ya Murenge, mubwira uburyo ki abarundi batangiye gukora ikintu cyitwa ubutasi karabutaka ndetse ibijyanye na communication y'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho bikaba byatangiye kuba interrupted ku rwego rwo hejuru. Abanza ukababwira noneho nkababwira ibimaze kugerwaho aha ngaha ibijyanye nyine n'izi radio communication zatangiye mu by'ukuri gukomwa mu nkokora. Ubwo ni communication ya 23 yinjiwe mu buryo bugaragara. Nibyo n'ikoranabuhanga ryamaze kwinjirirwa, aho amakuru amaze kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Aravuga ko kuri uyu mugoroba ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda 2025 amakuru ari aragaragaza uburyo bushya bushingiye ku ikoranabuhanga ryo kumviriza écoute électronique ibyombo bya gisirikare by'umutwe wa 23 mu misozi iherereye hafi ya Uvira ndetse no mu bice by'agace ka Minembwe nk'uko bigaragara muri ibi bice bivugwa. FDN bikaba yashyizeho uburyo bwa gisirikare buzwi nka interruption des communications hifashishijwe ibyuma bikomeye by'ubutasi byubatswe mu misozi miremire ahitwa Kabindura, Bugarama, Burara n'ahitwa Kalundu ndetse no mu duce twegereye Minembwe. Abashinzwe iperereza baravuga ko FDNB iri kwifashisha ibikoresho byitwa radio scanner militaire, ibikoresho bifata imirongo ya radio y'abanzi bigafasha kumenya ibyo bayaga hagati yabo. Hari kandi le centre d'écoute yubatswe ikigo cyo kumviraho. Ibi ni ibintu rero byateguwe nk'ibiro hari gukusanyirizwa amajwi n'ibiganiro bivuye ku mirongo y'ibyombo. Hari kandi igice cya analyse de fréquence, iri ni isesengura ry'imirongo ya radio aho bari gusuzuma uburyo M23 ikoresha mu mirongo itandukanye kugira ngo hirinde ko bizaza kuba byahita bimenyekana. Ibiro bikoresho bikaba byatangiye gukora mu buryo bugaragara kuri uyu wa Mungu, kandi abasasanguzi bemeza ko ari intambwe ikomakomeye ku gisirikare cya coalition ya FARDC kuko biri gutuma umutekano ucungwa neza mu gisagara cya Uvira, Kavimvira ndetse na Karundu nk'uko bigaragara ku ikarita. Ibi biri mu rwego rw'iperereza. Biravugwa kandi biremezwa ahitwa Kabindura na Kavimvira aho twakita ko ari Uvira Nord. Aha niho FDNB yashyize antenne directionnelle cyangwa se antenne zifata radio ziva mu birometero byinshi. Ni mu gihe kandi mu bice byegereye Minembwe ari kwifashishwa uburyo bwa surveillance alienée, ubutasi bwo mu kirere butumye kuri uyu mugoroba bagaragara drone ziri kuzenguruka murene uzigenzurwa na 23. Biravugwa kandi bimaze kutugeraho ko muri
Kanje n'ahitwa Kigogo ni ibice biri gufatwa nk'inzira y'itumanaho ryihuse hagati ya M23 iri mu bice bya Fizi ndetse n'Amasisi. FDNB ikomeje kugaragaza ko iki gikorwa gikoze mu rwego rwa neutralisation des réseaux ennemis, kudindiza imiyoboro y'abanzi kumenya aho ibikorwa byabo biri guturuka. Hari kandi ikijyanye na sécurisation du front sud, kurinda ubusugire bw'urugamba rwo mu majyepfo ndetse no kuburizamo uburyo M23 yakambuka umupaka w'u Burundi. APRC FARDC gutanga amakuru ku ngabo za Congo kugira ngo zigire uburyo bwiza bwo gutegura ibitero, kandi biravugwa biremezwa ko hari ubuhanga buri gukoreshwa burimo crebotage, guhisha no gusobanura ubutumwa buba bukoreshejwe mu buryo bwo kwihisha. Hari kandi bikomeje kugenda bikorwa mu buryo budasanzwe. Amakuru yemeza ko kwigenekerezo rya 2024 kwezi kw'icyenda FDNB yatangiye kumenya neza uko M23 yivugira mu byombo byayo, aho bijyanye n'uko bategura ingendo ndetse n'uko bapanga ibintu. Ibi bikaba byatumye inzego za gisirikare za FARDC n'iz'u Burundi zigira amahirwe yo gutegura neza uburyo bwo kurinda ibice bitandukanye byamaze kubanywa ko bari kubipangiramo urugamba. Kiriho ni igikorwa cy'iperereza no kumviriza ibyombo bya M23 mu misozi ya Uvira na Minembwe, kikaba cyerekana ko FDNB iri mu rugamba rwo kurinda igihugu cy'u Burundi ndetse no gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhashya ibikorwa bya AFC. Bivuze ko urugamba rutangiye kujya mw'ikoranabuhanga cyangwa ubuyinga bwa none bushobora kuza guhindura byinshi, nkuko ro bigaragara na makuru akomeje kugenda noherezwa, aho rero raporo imaze gutangwa igaragaza ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse isaha iyo ari yose urugamba rushobora kuza kurwana hifashishijwe n'irindi koranabuhanga rirenze iri gukoreshwa kugeza amagingo aya. Mutama wakomeza nandi ukatubwira ibindi birenze kuri ibi. ni ukuvuga ngo ibindi birenze kuri ibi ngibi ku bijyanye na integration cyangwa se ikijyanye no gukoma mu nkokora cyane cyane umutwe wa M23 communication yabo. Yego, byavuga ko neza ndani mu mujyi ari hatangiye gukorwa mapping, ndetse umutwe wa M23 ngo ukaba wari warangije gukora ibisa na GPS bijyanye n'ubundi no gukontorora umujyi, nabo amakuru yose ngo bari bakeneye bagomba kuyabona, ariko nyine mu ikoranabuhanga ngo ririmo riraturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko cyane cyane bikaba ngo birimo bigirwamo uruhare n'abacancuro. Ubu ndakumenyesha yuko byatangiye kumenyekana, ndetse ibice bimwe na bimwe byegereye amahoteli hakaba harimo hagenda hakorwa ibijyanye no gusaka utwo dukoresho tumwe na tumwe rero twari turi mu mujyi rwagati tukaba twatangiye kuvumburwa. Gusa biranavugwa ko iyi M23 ngo ifite irindi koranabuhanga ku buryo ngo biri bubagore cyane. Ubwo urumva abantu bakomeze rero hafi, turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwira uko bimeze. Ahubwo rero mu bindi bice ubwo wanyemerera tugata tujya mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. yego, bidasubirwaho kugeza kuri uyu mugoroba ka gace kari kafashwe na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana aya masaha y'amagingo, ubu tuvugana bombe zirimo ziravuga muri teritwari ya Walungu. yego, ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yazindutse kuri iki cyumweru mu gitondo cyo kuri uyu wa 21 kwezi kwa 9 2025. yego Mutama. Imirwano yahuzaga n'ubundi Wazalendo M23, ariko nyine kuri Wazalendo ubwo birumvikana harimo n'ingabo z'u Burundi na FARDC ariko ari bake. Yego, imirwano iza kurangira mu masaha y'isaa 4. M23 yarangije gufata aka gace, ariko ubu tuvugana ndakumenyesha yuko aka gace kanzibira n'ubundi kongeye kumvikana bombe magingo yanga rwose muri uyu mugoroba wa joro. Ubu tuvugana imirwano ikaba irakomeje, ndetse kandi biragaragara ko ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC bo baje barakaye bikomeye cyane ngo baje gutanga umusanzu kuri Wazalendo na FDLR. Bishoboka ko rero mu by'ukuri iyi nzibira ishobora kuba yaza kongera kwisubizwa cyangwa se kujya mu maboko y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi. Ibintu ariko nanone ubona ko biteye impungenge, kuko nk'aka gace ni agace mu by'ukuri karimo mu birometero bikaba nk'icumi uvuye muri centre yitwa Kaniyora.
iyo n'ubundi na M23 na MRDP twirwaneho babohoje mu kwezi gushize. Ubwo rero birakomeye cyane kuko urumva M23 ifite imbaraga hafi ahangaha, gusa gufata ibira mu by'ukuri byari byaje byongera ku bindi bice byinshi cyane mu mutwe nyine wafashe mu minsi ishize, birimo centre ya Kaziba, birimo ahitwa Kaniyora nk'uko nandimo mbibabwira mu kanya kashize, ahitwa Blah, ahitwa Ruwinja ndetse n'ibindi bice. Ibice ariko mu by'ukuri byakomeje kugenda birya mu mutwe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Mutamare ibyo ni ibiri kwa mugiye kugeza ubu nakubwira ko contexte general iragaragaza ko FARDC ishoje imyiteguro ikomeye yo kongera kubyutsa intambara. Ibyari biri mu nzira z'abadiplomate byongeye gusubira mu buryo budasanzwe, aho kuri ubu itangazo ryasohotse riri kwita M23 umutwe w'ibyihebe. Natangira nkubwira ko kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icyenda 2025 ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zasohoye itangazo rikomeye ryongeye kwita umutwe wa M23 ibyihebe cyangwa terroriste. Ni imvugo yari imaze igihe idakoreshwa kubera ibiganiro by'amahoro byaberaga i Doha muri Qatar. Iki ni icyemezo cyafashwe nyuma y'ibitero byinshi AFC yagabye mu duce twa Masisi, Warikare ndetse na Karehe, byafashwe nk'ubushotoranyi ku ruhande rwa FARDC nk'uko babisigura muri iri tangazo basohoye. Nyuma y'ayo makimbirane AFC yongereye imbaraga zayo mu buryo bukurikira: hari renforcement des troupes, kongera ingufu z'ingabo, aho bohereje unité spéciale z'abakomando muri Masisi no mu bice bya Sud Kivu kugira ngo basanze nge abandi basirikare bari muri bice babahe umusada. Kugeza ubu kandi hari diploma strategique gushyira ingabo ahantu hateguwe. FARDC yashyizeho bivouacage, ibigo by'agateganyo bya gisirikare ku misozi ihanamye yahitwa Chankiro, Nkambi ndetse kugira ngo bakore ibizwi nka point d'appui, ahantu ho guhagarara mu mirwano. Ni mu gihe kandi kuri ubu bigaragara ko ari gukorwa logistique militaire mu buryo budasanzwe. Habayo retervement, kongera ibikoresho by'umwihariko munition, ration alimentaire, carburant ndetse n'ibikoresho bya communication. Hari kandi armante et technologie, aho bitangazwa hari intwaro ziri kugenda zizwanwa. Amakuru tumaze kwakira aragaragaza kandi aravuga ko FARDC yakoresheje uburyo bushya bwo gukurikirana ibikorwa bya M23 hakoreshejwe drone ndetse na reconnaissance. Bya drone byuraza kubitubwiraho neza, aho bivugwa ko rero hari kuzanwa terariro imbunda zirasa kure zashyizwe mu bice by'ahitwa Banyungu, Katare, ahitwa Chamambombo, aho bigomba kwifashishwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ingabo rero za Marine cyangwa se Marine Nationale zatangiye patrouille focale kurinda amazi mu kiyaga cya Tanganyika, aho bitangazwa ko bakajije umutekano bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Biravuga ko kandi FARDC yahuje ibikorwa bya force terrestre ndetse na force aérienne ndetse na garde républicaine kugira ngo habeho synergie opérationnelle, ubufatanye bw'ibikorwa bya gisirikare. Habaye kandi cellule de coordination i Bukavu, hashyizwe ibijyanye no kugira ngo bakurikirane ibijyanye n'ibibera mu misozi miremire. Hari kandi bijyanye na sécurisation mu bice bya Masisi ndetse na Warikare na Karehe. Nuko bikomeje kugenda bigaragara ko bari kwitegura ibiri kugenda biba. Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare ho komando ya FARDC bwo buratangaza ko ingabo za Kongo zitazongera kwihanganira ibyo bitero. AFC yemeje nk'umutwe w'iterabwoba organisation terroriste, bikimirwana igomba gukomeza mu rwego rwo hejuru. FARDC kabisaba abaturage b'uturere twose gutangira amakuru kujyanye na renseignement humane kugira ngo imirwano ibashe kuba yakitegurwa. Nk'uko rero bigaragara kwita AFC umutwe w'ibyihebe si amagambo gusa, ahubwo bizabaye declaré opérationnel, ikimenyetso gitangiza ibikorwa bya gisirikare. FARDC biri mu myiteguro ikomeye, harimo kongera abasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi twababwiye. Ibi rero bikaba biri kujya mu cyo twakita ko bari gutegura contre offensive. Mutama rero ngayo nguko wakomeza nawe utubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Yego, ni mu gihe rero ubu ngubu bikomeje kugenda bihindura isura mu bihe bitandukanye, bwana mumenyesha amakuru. Yego,
ukurikiye birimo biragenda bigaragara cyane muri teritwari ya Walikale. Biragaragara neza yuko hari imyiteguro ikomeye cyane y'intambara ku mpande zombi. Tumaze iminsi tubabwira ko M23 irimo irasatira umujyi wa Pinga, yaba ari uguca muri biriya bice bya teritwari ya Masisi wejiriye za Nyabyondo, ndetse biragaragara neza yuko hakomeje kugenda hagaragara imyiteguro. Ariko kandi noneho igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo kirimo kiragaragaza ko neza cyangwa bikunda batagomba ngibi kubyihanganira, kuko ubu ngubu biragaragara neza yuko hari imyiteguro ikomeye cyane y'indege. Indege zatangiye kuza gukora n'ubundi butasi bahangaje kumwumvishije ko zaratangiye no gutera ibibombe n'ubundi muri Masisi ndetse na Walikale mu bihe bitandukanye. Yego. Ubu rero n'ubundi amakuru dufite ni uko usibye muri Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu tuvugana harimo harazenguruka za drone mu bihe bitandukanye ahitwa za Bibwe. Hongeye n'ubundi kugaragara drone ziri mu butasi mu gace ka Embe ndetse no muri biriya bice byo mu misozi byegereye Nyabyondo, naho hose harimo haragenda hagaragara drone. Ni kimwe rero na Mwenga, Warungu ndetse na hano rwose muri Minembwe. Bihuriye n'abasirikare b'u Burundi barimo barimena cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeye cyane, n'ubundi bigaragara neza yuko barimo barategura ku rwego rwo hejuru. Ubwo kandi turaza kujya no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugenda bigaragara mu dutero rusuma ndetse zishobora kuza kubamo intambara ikomeye. Turaza kandi kugaruka ku ikoranabuhanga rikomeye FDNB yakoresheje ikagaba igitero gikomeye kuzasarambwe, aho bitangazwa ndetse binemezwa ko ibijyanye na radiyo zizasarambwe zitakiri gukora neza bitewe n'ibyabaye. Nabyo tubibuze kubiramvura tubabwire byinshi kuri iyi ngingo. Mutama, amakuru yacu tuyahere. Reka tuyahere kugira ngo n'abundi abantu benshi baba basonzeye kugira ngo kumacana n'abaye indi kugenda bibara ku mupaka bakavimvira. Reka wenda ngira gutya nongere mbabwire noneho nawe uze kugira icyo wongeraho nyine uzanishije cyane cyane n'ayo makuru ubaye. Yego. Ni ukuvuga ngo ku mupaka hakavimvira harimo haragenda higaragariraho urujya n'uruza nk'uko twatangiye tubibwira abantu. Ni urujya n'uruza ariko mu by'ukuri rwiganjemo urujya n'uruza rw'abaturage ndetse banyuramo n'abasirikare cyane cyane mu Burundi, ariko nanone abaturage bo bakaba barimo baturuka cyane n'abo muri Wazalendo. Ubuhe buryo? Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze, iyi kavimvira mu by'ukuri ni igice kirimo kiragenda gikoreshwa cyane n'abasirikare b'u Burundi, ariko noneho abaturage bo bakaba barimo bahunga. N'ubu ngubu hafi neza n'ahantu hitwa kuri kominete y'abaseriviyane baba b'abasenzo Dominique Savio. Yego. Hageze abaturage bahagera ariko barimo basaba ubuhungiro, ngo bamaze iminsi itari mikeya bahunga. Ngira ngo urabyumva neza yuko ari mu bigo by'abakatolike. Yego. Bahagera ariko mu by'ukuri ngo bafite gahunda yo gukomeza bagahunga bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa ko bifite aho bihuriye n'ubugizi bwa n'Abazalendo barimo barakora iyi minsi. Ahubwo ngubu bari baturutashije iminsi mu by'ukuri kuko uyu mujyi buriya ari munini, bari baturutse mu majyepfo ya Uvira hafi n'ubundi dinamika kuri National Bibliothèque, ariko mbere ya gatatu uvuye neza aho umujyi wa Uvira uturutse. Yego. Aba rero bavuze yuko ngo barimo barirukanganwa cyane n'Abazalendo, ariko nanone ngo mu akavimbi n'ubundi ukiri muri uyu muhanda, ubwo bari bageze ahategereye neza na hoteli yitwa Muhungu.
bahura n'abasirikare b'abarundi. Abo basirikare b'abarundi binjiraga ari mu masaha y'ijoro bafite ibikoresho karabutaka, ariko bikavugwa yuko ibi bikoresho mu by'ukuri ngo babyinjiranye n'ubundi navuga ni nko ku gahato, kubera yuko ngo abo ku mupaka nko ku gihugu cy'u Burundi bo baje gusaba abari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanga abo ku Burundi ngo bakoresha imbaraga z'umurengera ndetse n'ibijyanye n'amafaranga, binjira aha ngaha muri uyu mujyi wa Uvira ngo ku gahato gakomeye cyane. Yego, ibyo rero nibikomeje kugenda biba mu gihe amakuru n'ubundi ari guturuka muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo avuga ko abarwanyi bahuriye mu kiswe Wazalendo bakomeje imirwano ikomeye ihungabanya umutekano. Bikaba rero bibiri gushimangirwa nuko hari abaturage batangiye guhohoterwa. Kugeza ubu ngubu rero M23 ikomeje ibikorwa bikomeye bya gisirikare byo kugerageza kuba yakigarura ibice byinshi bitandukanye. Kugeza ubu byifashe gute? Biravugwa ko izasarambwe ziri gutegura gutanga ibisubizo kubijyanye n'indege zimaze iminsi zibarasaho. M23 yatangajwe FARDC ikomeje kugaba ibitero bikomeye nyuma y'ibiri kuba hifashwe indege za Sukhoi 25 na drone. Ibitero byagiye bigabwa ku baturage. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC mako yaraturirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryateguje ko nyuma y'ibitero byagabweho n'ingabo z'igihugu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bigahitana ubuzima bw'abaturage benshi, rigiye kwirwanaho hagamijwe kurinda abasivili no kumaraho bya burundu igituma abaturage bagira umubabaro. Ibi bitero by'indege z'intambara zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone zo mu bwoko bwa CH4 z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagabwe mu duce two muri teritwari ya Masisi, bikaba byarahungabanyije ubuzima bw'abaturage batuye muri ivyo bice. Amakuru ariko aradushyikira arasigura ndetse akavuga ko AFC ishinja ubutegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo gukora biriya bitero ikica abasivili no gutera akaduruvayo mu baturage. Itangazo riteweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Laurence Kanyuka riragira riti ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarashe mu duce dutuwe cyane n'abaturage hakoreshejwe drone CH4 drone ndetse n'intege z'intambara za Sukhoi 25 zica abaturage b'inzirakarengane. Rikaba rikomeza rigira riti 2:03 igitero cya drone zo mu bwoko bwa CH4 zarashe Inyange n'ibice byegereye aha bituma abasivili benshi bagira ubwoba. Itangazo rikomeza rigira riti ibitero ivangura ricingiye ku moko n'ikwirakwizwa ry'amagambo y'urwango bituruka i Uvira twiyemeje guhera muri uku kwirwanaho no kurinda abaturage bacu, kandi tukarandura burundu icyishe inyuma y'ibyo bitero. Hejuru y'ibyo ihuriro rya AFC ryagaragaje ko ubutegetsi bw'iki gihugu bwasuzuguye imbaraga zose z'ubuhuza zashyizweho n'abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mu minsi mike ishize uyu mutwe wari watangaje ku mugaragaro ko umenyesha umuryango mpuzamahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije intambara mu buryo bweruye. Bikaba rero ibi ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko urugamba rugiye gutangira, ndetse kandi banamaganye imiryango mpuzamahanga gukomeza kwigira ntibindeba mu gihe ingabo za leta ziri kwica abaturage muri Fizi na Mwenga. Uyu mutwe utangaje ibi mu gihe imirwano yongeye kubura mu buryo budasanzwe. Mutama, ni mu gihe bivuga ko mu Minembwe byifashe gute kugeza ubu? Mu Minembwe naho kugeza amagingo bimeze nabi kubera yuko mu bihe bitandukanye abanyamulenge cyane cyane bakomeje kurekarana ngo iyongera ry'ingabo ndetse n'iyongera ry'ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo, tutibagiwe ngo n'aba FDLR. Ubu rero hagaragara cyane cyane udutero ushobora twasa na hato Wazalendo bakora ibijyanye n'ubusahuzi, ariko kandi nanone ukabona yuko umutwe wa 23 ndetse no kwirwaneho nabo ku ruhande rumwe bari gukora agression cyane kuvumbura abasirikare b'u Burundi ndetse n'abo mu Wazalendo. Ibintu bishobora
cyane. Abaturage rero bakaba banatangiye kubona yuko byanga bikunda ngo bagomba no kuba banahunga bakava muri ibi bice mu bihe bitandukanye. kuva mu gitondo cya kare ho bitangazwa ko ziri mu bikorwa byo kugira ngo habashe kumenyekana abagenda muri uyu mujyi zo bafite ndetse n'ikibagenza. Bikaba bibaye nyuma y'uko hari abantu nijoro bagerageje kwinjira mu gisagara cya Uvira, FARDC ikabakumira ariko bikarangira bacitse bakinjira muri uyu mujyi, bikekwa ko bafitanye isano no kuba bakorana bya fini za Sarambwe, byatumye kuri ubu drone zikomeza gukora umutambagiro muri iki gisagara. Bikaba bivugwa ko kandi kugenda hanatangwa amakuru yo kugira ngo hamenyekane ikibagenza ndetse n'ibyo bari gukora. Biravuga ko kuri ubu rero za Sarambwe zatangiye gusatira ibice by'ingenzi nyuma y'uko Laurence Kanyuka atangaje ko biteguye gutabara abaturage. Bikomeje kugenda bigaragara ko FARDC iri mu kikango gikomeye ko ishobora kwinjirirwa muri iki gisagara. Ibindi byo turi buze kubigaruka mu masaha imbere nyuma y'uko turi buze kuba twakiriye ibindi biriko biragenda byibonekeza. Mutama wakomeza n'andi makuru. Ni ukuvuga ngo kuri izo drone cyane cyane twabwira abantu, yego, biragaragara neza yuko ari drone zaturutse muri ibi bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wenda umuntu atanamentioninga kuko ntabwo turabona amakuru ahagije, ariko ukurikije uko situation imeze mu kirere cya Uvira, yego, hakomeje kugenda hagaragara drone ariko cyane bikagaragara neza yuko ari ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, yego, zaje mu bice bya Sud Kivu. Cyane cyane rero biravugwa neza yuko harimo drone zo kurata nubwo inyinshi ziganje ari iz'ubutasi. Bikavugwa yuko rero ngo zishobora kuza koherezwa izirasa cyane cyane ngo zishobora koherezwa hafi n'ibirindiro bya M23, kugira ngo mu minsi yashize barabyivugiye ubwabo ko bari muri iyi misozi ya Uvira, yego, ariko urumva nawe ko byanga bikunda hagomba kubanza kugirwa ubutasi. Biranavugwa rero ko rwose mu mujyi wa Uvira ubwaho harimo n'ama sub-control room zihari, yego, ama control room matoya ahari arimo arakoresha izi ndege, ndetse izi ndege abantu bo muri Minembwe, abantu barehereye muri iriya misozi y'umurenge, baravuga yuko zatangiye n'ubundi no kugera muri ibyo bice. Byumvikane ko rero ikijyanye no gushakira amakuru rwose cyakomeye hakoreshejwe drone. Ubu tuvugana hari na bamwe rwose mu bashakashatsi ngira ngo urayizi critical threats barangije kuvuga yuko Uvira ubu tuvugana ishobora kuza kubamo ibitero bikomeye. Bitaba ibyo ngibyo, ibitero bikaba byaba mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi rero koko nk'uko bivuze, turagenda kubiva imuzi n'imuzingo ibishoboka cyane kuri drone zigomba gukoreshwa aha ngaha, ubukana bifite n'ibindi bitandukanye, kuko amaraporo yari magenda yiyongera cyane. Yego, ubwo rero ngira ngo twakwinjira muri kariya gace nakubwiraga nako karangije gufatwa n'umutwe wa M23 Kalonga, ariko kandi ikigaragara hafi aha ngaha naho hari abasirikare ba FARDC bari barakoze repli strategique. Ubwo wabwira ibiri kubera muri uwo mudugudu, noneho nkaza mbabwira ibya repli strategique y'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Bigaragara neza yuko ishobora kuza gusubiza imizi ntare za Sarambwe. nibyo ni imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Kuri ubu rero iza Sarambwe zafashe bwa mbere umudugudu wahitwa Ronga nyuma y'imirwano ikaze iminsi kuba. Umudugudu wa Ronga uherereye mu gace kahitwa Kahembe muri sheferi ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ukaba wafashwe ku nshuro ya mbere n'abarwanyi ba M23 mu mirwano ikaze yiriwe umunsi wose w'ejo ku wa Mungu ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025. Amakuru agera mu itangazamakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko mu masaha y'umugoroba ariko abarwanyi ba M23 bagaragaye muri uyu mudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri iki gice cya Masisi. Ifatwa ry'uyu mudugudu rikaba rifungura amayira
yerekeza muri Pinga aho abarwanyi ba FC bari gusatira mu buryo budasanzwe. Iyi nkuru iravuga ko abazarendo bihagazeho amasaha menshi mbere y'ifatwa ry'uyu mudugudu, imirwano ikababaye mu masaha y'umugoroba bikaza kurangira byanze. Uwatanze ubutumwa yagize ati imirwano yabaye ejo muri Ronga hagati ya M23 ndetse na wazarendo, ariko abanyuma basubijwe inyuma. Yari imirwano ikaze ariko hagana nijoro ibintu byose byari bituje. Twabonye abasirikare ba M23 bwari ubwa mbere tubabonye mu mudugudu. Abazarendo bavuye mu mudugudu nyuma yo kwihagararaho ariko ntihagira icyo bitanga. Uyu munsi umuturage wo muri aka gace akaba rero avuga ko ibiri kuba bitandukanye n'ibyabanje. Amakuru arakomeza yemeza ko habaye guhunga kw'abaturage ku munsi w'ejo muri iyi midugudu batinya ko bagirwaho ingaruka zikomeye n'amasasu yaraswaga. Abarwanyi ba M23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo bave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ni mu gihe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere aribwo rero abaturage benshi bakomeje kugenda bongera kugaragara muri ibi bice. Uyu mudugudu wafashwe nyuma y'indi myinshi yigaruwe n'abarwanyi ba M23 mu ndwi iheze. Nk'uko bigaragara biravuga ko rero kandi urujya n'uruza rw'abarwanyi ba FC rurimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi ndetse na Waikare. Bikavuga ko rero bakomeje kwitegura bidasanzwe kurwana. Bikaba bihura neza nuko kugeza ubu ngubu na Kabila yamaze gushyira hanze umugambi ukomeye kuko ashaka kugaruka ku butegetsi. Bamwe bakaba babona ko Kisekedi ashobora guhura n'urugamba rukomeye mu minsi iri imbere. Mutama wakomeza n'andi makuru. No kuvuga ngo rero ubwana umenyesha makuru byo biragaragara neza yuko atake imeze nabi cyane muri ibi bice bya Pinga. Bigaragara yuko bashobora no kuza gukoresha umugezi wa Ruhuru. Yego, umugezi mu by'ukuri usabanyiriza cyangwa se ugenda uca mu bice bitandukanye yaba ari muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikare. yego, Bikagaragara ko cyane cyane rero ahantu hari tagetegi cyangwa se hakenewe cyane n'umutwe wa M23 ari ikibuga cy'indege gitoya cya Pinga na Nenebo. Ni kinini ariko nanone ntabwo bavuga yuko ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga. yego, ndetse iyo mirwano wumve ko ari no hafi cyane no aho yabereye, ndetse n'ibyo bice bikarangira bifashwe n'umutwe wa M23 ari hafi. Wumve yuko ari n'abasirikare bagera kuri 3 bakomeretse b'igisirikare cya leta Congo FARDC bagiye kuvurirwa kuri Hopital General de Pinga. yego, ndetse hakaba hari nabo bivugwa yuko bagiye gucumbikirwa kuri biro de district de Pinga bitewe n'uko bari bakomeretse kandi nanone kuri Hopital batari bubashe kugerayo, ariko mu gitondo bakaba barangije kugezwayo. Birumvikana ko no situation ngaha ntabwo yoroshye mu bice bya teritwari ya Masisi. uza winjira muri teritwari ya Walikare rwose biragaragara neza yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, nubwo ari ibice umuntu yavuga yuko byiganjemo amashyamba ku buryo wenda kuzabyataka mu buryo bweruye bishobora kuzatinda, ariko biragaragara neza yuko M23 ifite gahunda yo kuza gufata ibi bice mu buryo bweruye. Usibye ko abandi kandi nanone bavuga ngo byashoboka ko ari uburyo bwiza bwo kujijisha igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo kikaba kitakira ingufu muri Sud Kivu kandi ngo bashaka gufata umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero iyi ntambara muri iyi minsi irimo iragenda ihindagurika mu buryo bugiye butandukanye. ni mu gihe rero mu yandi makuru hari nuko umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo n'abarwanya imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Iyi ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2025. Muri raporo Human Rights Watch yasobanuye ko abanyamurenge n'abatutsi bahohoterwa ari abashizwe kuba intasi z'umutwe wa M23.
uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bari abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo umujyi wa Uvira wari uri kuberamo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana General Olivier Gasita wahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare. Iyi raporo iragira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba abarwanyi b'umutwe wa M23 barwanya umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge zerekeye kurengera abasivili muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye kwishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'igisirikare. Abarwanyi b'Abazalendo bahohoteye batera ubwoba, barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge muri Uvira. Batutse abanyekongo baba muri Kivu y'Amajyepfo babashinja gushyigikira M23. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afrika Clementine de Montoyer yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane, bwerekana ko hakenewe kunoza guverinoma bireba izijya ku gitutu cyo kurinda abasivili no guharanira ko abahunga imirwano bagenda mu mutekano. Yavuze kandi ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kwimakaza ndetse zikareka n'iby'amoko. Bituma rero aho yagize ati impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku mboko, bituma havuka ivangura n'ihohoterwa iryinshi. Mwihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye Abanyamurenge kuva kera bashinjwa gushyigikira M23. Human Rights Watch iravuga ko yamenye amakuru ya buriya bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiyemo ubutumwa bwibasira Abanyamurenge. Barashinja kandi ingabo za leta na Wazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iy'umunani ukwezi kw'icyenda zarayiciye muri Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zikomeretsa abasivili 9 bigaragambyaga. Ntacyo umuryango wavuze ko bwicanyi ingabo za leta zimaze igihe zikorera Abanyamurenge. Icyakora watanze iriya mpuruza mu gihe abayobozi ba Wazalendo bamaze guha Abanyamurenge n'Abatutsi bari muri Uvira iminsi 10 nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva muri iki gisagara. Mutama rero urumva ko Human Rights Watch yasohoye amakuru akomeye, benshi bavuga ko mu gihe bajya basora raporo nk'izi akarengane kacika. Mutama uratwumva? Ndakumva bwana mumenyesha makuru. Nari mvuze nti Human Rights Watch yasohoye raporo ikomeye, bamwe baravuga bati abari guhora isora nk'ibi urwikekwe ndetse n'ubugizi bwa nabi byacika. Nukubango byo ni ibintu byumvikana cyane ugereranyije nuko bimeze. Ubundi iyi miryango mpuzamahanga usanga kenshi ishinzwa kubogama no kugira gute, ariko noneho yagiye ikoma urusyo n'ingasire niko navuga. Yego, biba byiza cyane ndetse na buri wese nyine wenda akaba yavuga ati ndagira gutya nikosora hanana, ariko tuvugana noneho iyi muruza yatanze ku bugizi bwa nabi. Nanone FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakora ibyo ishinga. Nanone umutwe wa M23 minsi yashize nabyo byagiye bikunda kugarukaho cyane. Bigaragara neza yuko noneho ahangaha byibura baba bagerageje gukoma urusyo n'ingasire nyine, usibye ko nyine umuntu yakwibaza icyo byafekise muri rusange kikakuyobera, kuko usanga iyi miryango nta n'ibyemezo bidasanzwe bifata mu by'ukuri. Urumva situwasiyo rero ntabwo iba yoroshye mu by'ukuri. Ntabwo iba yoroshye kandi ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo rero tubwire kugeza ubu kubijyanye n'abarundi bari kuzanwa bihagaze gute? Mu mwanya numvaga amakuru benshi bavuga ko abarundi bakomeje kugenda baza ku giti gira intangere. Nukuvuga ngo abarundi bo navuga yuko barimo baradiployingwa yewe no mu bihe bitandukanye, ndetse no byageze ku rwego basigaye bahinduranya n'amaperimitasiyo, bakora amaperimitasiyo nk'aho Uvira cyangwa se ibice byo muri Kivu nabyo biri ari nk'imwe mu ntara zabo, kuko
ubona ko abasirikari bamwe baragenda abandi bakaza, agashira icyumweru abandi gutyo gutyo, abayobozi bakagenda bahinduranywa. Kubona umusirikare wari usanzwe uzi uyobora mu Gitega cyangwa se kujya kumubona yaje kuyobora muri Uvira, rwose si igitangaza, si ibintu bidasanzwe. Ibi bikorwa bitandukanye byo guhora nanone bajya gushakisha ngo imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwaho, bigaragara neza yuko ibegereza cyane cyane ibice bituwe cyane n'abaturage, bakumva yuko rero baje mu ntambara karabutaka. Urumva rero situwasiyo mu by'ukuri iracyakomeye cyane, n'amagingo y'aha rero biravuga ko rwose bakiri benshi, baracyari benshi, bari kuza byo bari ku kigero cyo hejuru. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana umenyesha amakuru. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha. Kuri aho dukurikiye bwa mbere, uyu niwo mwanya mwiza wo gufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.